Longram Hanse Asopo Sarkuru Hanse aphan kero longlok ajok ahir ingtang areng keso. Lakaing ko repo nilip constituency parlo borpong longki Hanse rongmekar Longram Hanse Asopo Sarkuru Hanse kaching hipahut kopi koson pendoni achoy long nirlok ajok ahir ingtang areng keso nang. Lason serta kijom hek so Sarkuru Hanse bang lapu an ahir ingtang areng keso nang koke non malom arbike jang pen kachi bicheng voka hut Sarkuru Hanse bang kaching hip una hut kopi koson penoni a choelong nirlok ajok abang ephar chodetlo lasolong tong sekot pen hospital long an kachi ponji aphanta tarapung borpung havar hospital ka videra jok chiponong lidetlo pusi birta nang pale Lasolong tong sekot pen hospitalan kacebanji phananta thangnat akhiadat kavideta jok karbyanglang termas council kachari Dr. Liram Ronghang anparta MLA Dr. Numol Momin lapen nilip MSC pabitro rong piatum nang ravek tha pusi kisung ke phodet apia potom pen kirap kachuni bipong Kajiranga pen Robelson Rong P report Northeast Karbi Live